jeunes kabyles, nous les oublions jamais. Nous les oublions jamais jusqu'à ce qu'il y ait une justice, jusqu'à ce que justice soit rendue pour ces martyrs. Le martyr de la massacre, c'est le 20 avril. Le 20 avril 2011, il y a 31 ans, les Kabyles ont cassé et ont ouvert une brèche dans le système politique algérien. Ce système qui s'était installé en 1962, après l'indépendance, par un putsch militaire. Il s'est installé contre la volonté du peuple. Ce régime qui s'est accaparé de l'indépendance algérienne est condamné devant l'histoire. C'est un régime oppresseur, il va bientôt tomber, comme tombent tous les régimes dictatoriaux qui se sont installés. Nous voulons tout le voir. Nous voulons tout le voir. Le régime tunisien de Ben Ali a chuté. Le régime dictatorial de Moubarak en Égypte a chuté. Les Libyens, ils sont en train de conquérir leur liberté avec des armes. Au prix du sang, les Libyens, les Tunisiens et les Égyptiens leur rendent hommage à tous ces peuples qui sont en train de changer, de tourner la page de l'histoire et instaurer des démocraties dans cette Afrique méprisée, dans ce Nord-Afrique, dans cette Afrique méprisée et abandonnée par la communauté internationale. La communauté internationale qui a toujours soutenu les dictatures. Nous dénonçons cela. C'est pour ça que nous sommes ici pour dénoncer. Nous sommes ici pour dénoncer cette complicité avec les dictateurs du monde. Nous, Kabyles, nous réclamons clairement un référendum pour l'autodétermination de notre peuple. Nous avons marre de ce pouvoir algérien qui nous méprise et qui nous assassine et qui tue nos hommes et nos jeunes. Vous les voyez tous là-bas, ils sont en train de nous regarder et le message va arriver jusqu'à Alger, jusqu'à Mouradia, jusqu'aux militaires algériens qui savent que tuer. C'est un régime incapable de changement, c'est pour ça qu'il doit tomber incessamment. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y avait des marches en Kabylie, il y avait des marches grandioses dans toutes les villes de Kabylie. D'ailleurs, puis ils sont ouverts. À chacun فرد encore une fois يجيك النظام يوكل بعضهم الغيظ الشام يوكل الشباب في اليوم يوكلوا لنا يقضي الحمار يقضي يسار يوكلوا لنا. باش نخلينا تشكر لي جريبات الدكتاتور إلا قد شكر يمكن غادي تشكر توجور جبادي إلا قد يقصي عاش باش يتبع الحكومة أو خلينا تشكر لا في ويدي ماشي ولا فقط ما يتاكلوش ماشي وكان ماشي كاين اللي صوت يوجد وكان ثمود فينا ماشي كاين السن ثمود فينا وما الا وجد الحلاله شي فاش لنا شي غلنا شي بطال لنا شي دم لنا وتتسكنا هذا باش نبنيو ولا صوت اللي قرا خاطر شالنا فشلنا بالجدود النار يدي حلال بالجدود غادي يدي حلال ونبني انتو كبريتنا تكبريت الدليل تكبريت الدكتور
l'Exam, la plateforme de l'Exam, ne parle pas uniquement des revendications kabyles. Il y a des revendications à caractère social, des revendications à caractère politique et des revendications à caractère démocratique. Aucun Algérien nous n'avons vu venir soutenir cette mobilisation populaire, bien au contraire. Tout le monde s'y dit, c'est l'autonomie, c'est la construction d'un État régional kabyle. أما توصل في مثلا فقط هنا أفندي مالكان يصور في غرينا راه تسوي في غلاوي. Il a transmis notre message aux institutions internationales, aux États-Unis et à l'ONU pour condamner une bonne fois pour toutes le régime algérien qui nous opprime, qui nous interdit notre langue, qui nous interdit notre culture et qui nous interdit de vivre dignement dans nos propres valeurs universelles par ailleurs, des valeurs de liberté, de respect d'autrui et de démocratie. أمنو يسكمي أفوس كفوس على إخواتهم أفوس كفوس أمنو يظن ويرانا وين الطول غفدي فاش يسوى على فرضنا رانا وغ على اسمنا غالا تفهمي جال الجداس. Nous allons nous immerger parmi toutes les nations du monde comme un peuple digne, comme un peuple civilisé, comme un peuple qui aspire éternellement à son authenticité et à sa liberté. Je vous appelle à rejoindre massivement les rangs du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Dites-nous l'activiste Salam, la Kabylie, il y a l'aide, si vous prenez le Jaïan, c'est un terrain de chasse, c'est un terrain d'exploitation et d'expérience. Terrorisme poussé dans la Kabylie, l'arabisation poussée dans la Kabylie, l'islamisation poussée dans la Kabylie, والاستخدام من الغاشية أثني تشامل سوريان باش يدير التاويل لما تتصرى مساكن كنا قيمنا الليل غادرين 2011 وزرا البنير أموسينا غادي الحوم كانت معروين الصباح نكونوا الحوايج على الصبح نسان والحوايج على من صورتين ونسان الحوايج سيد لنا أما سي صورتين نسان أما سرساس نسان أما سي بوليتيسيان سي كورومبي وخصير لنا أقنع ذاكير أنقيم ذاكير أنتصنع على من كل في الغدا أذكر صلاة مطمئنة جمعت لغفنو الزبط الأول نفس الأول ثم فتح الكنارة لتغرغي كذا في صندوق ذكية أبدا تركة دارو تنبر يديك الكنارة السنة تنبر بغتنا أحميد السكرتير جنرال يفوق يفنيد بشرم قبل سنين تنبر tous les militants يخدمل في القديشة صح تسوح دقيقة ذكاء ظهر مليح باش راهو ندير دايما عندك في النظام وبشك نبغى نقلعوا الكزيستانا ونفتحوا ليسيون نعملوا فريمون تسوح دقيقة وشوك غير السميع ضغط بيدين خاطر مادام الكزيستانا ومادام ويفرها ومادام ودرع كبرها مادام ودرع تيري دينا ايثما اكزيستير سويلا مدن دونك وزير غرار يمروان كي تولي الشبراكي يفدين ولا نزرع البيتا فدي ذاكي نزرع تاكي من يدبرين يصابر ولا الشك ديكس شحال سنين واقينا عندنا اتفاق نعاش اتفاق رحنا يا كازا نروح تحت الأوين راه نحسب يوان شاك سيكواس الشغال الراكين سنقار انا نحسب شحال غير مثلا شحال يدنا غير سيد الجمال ايثما اين بيت الزمن كل ست نوار اما ستيرا اما سوي نضال اللي الزمن ما تدارون ادخلنا باذن لنا
ليدونتيتينا خربتت بنادم إلا قد يمن سوفوني هاكي دونك أذكر بنادم تم في ترزنون السجن الذكي أطلع زلسل سوزقنا شحال يجي خمسة دونك الشكار ما تبع كيكير أنا أعرف نكتبين هذا السؤال أزرع أنا مثلا في بليق إلاق سجيه الأول أما سلموية انترنت لا سويد زمرة جوا أدي قبل سجيه الناس مشاحية الميليتون مشاحية المنبر د الساعة جوا إسحاق زمر أدي قبل سجيه الناس دونك كيما زمرة عندنا شعار الناس فرحت الناس فرحت مهنية البريزيدون هذا c'est Washington, il s'est un message anti Barla, je suis très ému, c'est parti week-end, donc anti Barla. Voilà, message de Farhad Mani à la Kabylie, à l'occasion du 20 avril 2011. Ce 20 avril 2011, nous voici une fois de plus devant l'histoire. 31 ans d'un combat identitaire ininterrompu et 10 ans de lutte politique pour notre droit à l'existence en tant que peuple ont jalonné notre parcours au quotidien durant toutes ces décennies. Le printemps berbère et le printemps noir ont fusionné dans cette date où la prison et le sang du 17 avril 80 ont cédé la place en 2001-2003 au sacrifice suprême. Le courage et la bravoure demeurent chez nous ces ressorts éternels de cette résistance légendaire kabyle qui suscite respect, admiration à travers le monde. De Gebert Massinissa à Karib Acide, en passant par les 125 autres martyrs, tous ceux qui sont tombés, y compris avant ou après eux, pour le seul crime d'être né kabyle, ont été pour notre dignité, notre liberté et notre droit à la vie. Nous nous inclinons avec déférence devant leur mémoire et leur faisons le serment de ne jamais les oublier. Une plainte est déposée auprès de la Cour pénale internationale pour rendre justice à tous ces noms qui scintillent pour l'éternité de la firmament de la Kabylie. Bismillah, maintenant, merci d'avoir rendu à l'appel du pouvoir collectif au moment où d'autres peuples prennent les armes pour faire chuter les régimes du déni et de l'oppression. Nous ne pouvons que condamner avec la plus grande énergie le pouvoir algérien qui soutient militairement le criminel Kadhafi contre son peuple. La liberté finira par triompher et le pouvoir assassin en Libye comme en Algérie tomberont inéquitablement et plus tôt qu'on le pense. Honte à Bouteflika et à ses généraux. Leur heure viendra. En attendant, la communauté internationale nous regarde. La Kabylie est au cœur de l'espoir de liberté du monde. Nous sommes aussi ici pour dire tous ensemble, haut et fort, devant les hommes, devant l'histoire, nous demandons solennellement, tous ensemble, la tenue d'un référendum d'autodétermination de la Kabylie. C'est un droit légitime pour nous, en tant que peuple, c'est un devoir vis-à-vis de nos générations futures. La victoire est proche. Vive la Kabylie, vive le peuple kabyle, gloire à nos martyrs, abat le pouvoir assassin. ولاش تسمح ولاش واشنطن le 20 avril 2011 ناس فرحات مهني président de l'UNEVAL. دونك ايتنا ولا الشك ماشي غنهضر نتعاود جا قبيله غندبيله هذا سيدي النوليس في تباتيسن دبيله شكا انشتاقي عليه غمس الاقرب إلى قفناه وكذا الحق إلى قتيبناوي والزميرة شكا قبيلي إلى الساعة إلى السنة باش هذا تيسفهم ذا شوي
أنت ميدا بغاني غادي تستقسي إلا قاس يحكوا ليستوار دي سيكل باش تفهم باللي ليستوار دي بابار ومن بعد دي كابيل ومن بعد باش تجيني ماشي دوينة ماشي بهكيا باش نشتاقينيها اللي جينيراسيون هذا سوري إقلاق أنا قدشت أين كني من زمان قراها في الوقت نسعى الوقت لا غاهد ويتشاوي ويتهلا ويسعى ماشي ثوات ماشي الشيء هذا الحاجة ماشي إذا راه ندير اللي كيدير الزرانات تيلي تيلاقي بصح وين تيدير السويلاس ولاش ذا شوي كلام اللي بغايا فوالا هذا شنو ندير تنمية الأول نساعد الغوات المثنى فيس بريزيدون مدني المثل يتمثل يسمى المثل المين يسمى ذاك الاسلام يعني قام تلميذ ذاك الشيء بوليتاس اللي هو فاس دوفوار لاسف مساد مازال فات لاسف إلا قلنا حبس 30 سنة لما تنبويت جلدي تبوت من القبيلي فوالا الوغ سيدينا وقبل مين بدات تبريباري ذاكي نخدم لي كونترول سولفين القشنة تاع دي فار تكد ذاك بارتي لومباساد tout ça derrière, elle commençait à narguer avec ces questions de balle. On se dit, on ne pas se répondre. Alors déjà, gros, mais vraiment, ça m'a mis d'ailleurs, peut-être que Libya. Alors, je voulais dire Libya, c'est le pouvoir algérien, militaire, qui est en train d'envoyer des mercenaires et des moyens militaires. Le dictateur qui est connu, le terroriste, et au président République. Alors, vous avez dit تقسميناكي باش نكوني ليبيا وقت الحكومة الجزائر نكوني الخضر الكركاس نكوني القبايل ذاك ذو لهنا ذاك ذو يحمل لا ليبرتي بصح نحمل لهنا بصح ونحمي لنا الباطل ونحمي لنا الاستعمار ما إلا يبواس ليستوارنا القبايل روحنا ربع التمورة استعمروا استحقروا Ardaouin est preuve dans l'histoire. On a toujours été un peuple de paix. On a mis la narcotique, on a mis la narcotique. Si c'est l'autonomie est liée, on a fait une confusion, l'autonomie à l'indépendance. Qui est l'arrêt wahli, qui est soit l'autonomie pour la Kabylie, soit l'indépendance. Mais là, regarde l'arrêt wahli. La liberté, elle doit rouge. La l'autonomie, et c'est pour ça que l'autonomie est liée, mais tu choix de le vrai naql, c'est une chose c'est une chose sur la Kabylie. Mais c'est l'autonomie مثلا parce que si je demande des Tamazirs, langue nationale et officielle, c'est la base remarquée, on demande plus Tamazirs que Wachou, parce qu'il y a peut-être loi. إلا قطع ريبوندي تبقى جواليس لوطونومي إزمالة تفاد الحال غاس ندير هو المواثب يتاب هو المواثب خاطر زمان تكونين جينيراسيون نظام أجيني العيون الأوتونومية خاطر سموس بوزداراوي ديالي 62 الفولة لا إلا بغا نخمم بينهم البوفوار الجيرياني عروشي تصور الجزائر تلقاوز ديال الفولة تنجوروز لا كوربسيون معليش انا كنت جربت 62 هذا شي لا بوليتيك تخدم l'arabisation et l'islamisation de la société l'arabisation ديزينا بوليس القبايل بغا خرم دا عربي l'arabisation بغا خرم دا عربي اسكوز بغا تغرم دا عربي اسكوز قبل ما تغرم دا عربي ايه تغرم دا عربي وتغرم دا عربي ما ينسيو الاسلام سنيف الاسلام سنيف الجنة الاسلاميزم ما كيخدم فينا كاين شي كبرى 200,000 morts 200,000 morts في الجزائر اسكو وكيل الاسلام وكيل الاسلام يبغى ناخذ وكيل سي ليكستريميزم كوني سي الاسلام تروح تصلي العيدة تروح تخمس خدمة شغل نسم باستا وصحفظنا راه الاسلام وصحفظنا ريان دي تو نكوني هادشي نبغى نبغى اسكو تموت القبايل اتبغى لوطونوم ماشي معناتها تبغى لوطونوم بس كاين مثلا نبغى باغ اكزومبل يورشنا نبغى ياسمي ليكول سيونتيفيك كبير يقرا غرام نفهمها
يجي تويسيون هذا يروح ديك اللي كل حتى ضربة عبدو ديك الديفاس كذا تيروريست هاك ديفاس سي ان ميدسان سي ان انجينيور نبغى ان سيستم سيكوريتير ان سيستم بوليسي كبير خاطر ان سيستم بوليسي كبير ماشي في السيستم هاكي السيستم هاكي هادي عندي le système policier, le système sécuritaire كبير وسجع. اسكو سير تشيك ناخذك ناخذ ليستات دفاعيين ذا بوليس اسما يدي يحبس هادي صرصتو في ويلات ويجسرو هو رصاق مدي لفتو في ولاد يهرب صعرا هادي يهرب يروح سجيه هادي يشوفو باريسبي يسلق ضربه لا ماشي لي جدارمي ما ديالو هذا كيخدم لك الدكتوره وفساوي دبلو فاتي لقلا حبس النور سليكات كات الناس باش يخدموا بك واش راك دير ايش قلبو كان تشويه أكل الشهود عايز نقول أكل الشهود نقول ماشي أكل الشهود لا ضروري راح تشوفوني الحكومة ديالو مثلا يومين غيرها عقلية ويومين غيرها الديفكشن غادي تنضروا عقلية لا اللي هادي مش بوس ولاش نحرس في الناس وديتك الشاي لأنه هنا خذ وخذنا الكيرة مش هنا يخدم الكيرة نريدو ما كرتوش هي هذه يقول نحرس عليه في نقطة الشاي إيه هضر في ورا الور هضر في البلدان الور هضر في لي فامي الور هذا سمينا الصغير يروح تنتظر في القضايا أسلوي في النيس فامي الور أسلوي العراق يقول لنا بالمرافق C'est-à-dire juste un bureau vite fait, c'est-à-dire IKEA, Sécurité de la communication, respect de la communication. Juste un mot concernant la religion, la religion, ça reste que vous savez, les gens قطر الفرح وين غير يحترم اللي كذب جهوان سواء la religion qui a joué في البوليك إنسان فنيا تنادي في الترويج في المقدرة أرفعنا هي مرة ونحن يسجنوا الذي في الناس الكبير المقابرة تولد النفاذات ماشي أنت غير المفير أنت بوزي إيوان أمكاريه هنا أمكاريه تاشير يكون خلنا نشتاقير يقال نهضر في الغسطي لا ليبرتي ديكي وإذا لبسا voilà juste pour une précision ماشي يونس قرارا هذا الكونيا مثلا c'est pas on n'est pas sectaire on n'est pas c'est pas la secte voilà c'est pour la laïcité donc on est سيزيكنا ونسعى problème نجينا لعاش نسدري يلوا إذا أنتيكنا jamais déroger الجارس نغويا يتمنى لا هي ça l'identité et culture ça أزال يصير راتبه ماشي بغير ديالي لا راه ديسكنات نمشي كلا قليلي نمشي كلا قلوش نمشي كلا خضر نمشي كلا أنيمي donc voilà juste une précision pour ça تنمية المولدين كنا médecin أنت بغوالي ولادنا الجاية responsable de la communication تنمية سيدنا ممكن يا تسامرا لابد يتسميد حتى يجون كمان الزيادة mais c'est grave qu'on aille كلوك حتى الشعبية تصدق بشكلية je pense que Roland Toulon à ce niveau-là جاي في الكوفيرة في الديزولوشن الحالة au moins un minimum 70 000 personnes il n'y a absolument aucune information dans la presse française ni dans la presse européenne la question est-ce que la presse européenne aujourd'hui va diffuser quand il y a des bombes qui explosent ou encourager des peuples pacifiques comme le nôtre. Nous, on refuse d'assassiner des enfants pour que la presse parle de nous. Nous voulons continuer de façon pacifique et on va arriver à arracher notre droit le plus élémentaire, celui de nous gouverner. c'est-à-dire à 19h, كان يساعد كل voilà, يساعد autorisation, à 19h, تنمى الفلول, le combat continue, قرب الظهور, كيش نزل الماتش, نفوز التوسيف مثل, ونغلي فيها, تنمى الفلول, عاودتها.